You're the loudspeaker. You're the one, and the biggest power you have as leaders is you can control the narrative of what happens in your school. And that's my big argument here today. What is the narrative that I want you as school leaders to have? One of the things we find is that when we go into schools, you can get two school leaders doing exactly the same things, the same initiatives, with dramatic differences in terms of their impact on their students. And one of our arguments is it's less what leaders do, and it's more about how they think about what they do. Probablemente de las preguntas más importantes que la ciencia no puede responder es cuáles deben ser los objetivos de la educación. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué deben aprender? Eso no es una pregunta científica. Eso es una pregunta que no se responde a través de la ciencia, se responde a través de la política, la ideología, la ética. Pero luego hay otro tipo de preguntas en las que la ciencia sí nos puede ayudar. Si, por ejemplo, hemos decidido colectivamente, democráticamente, que queremos que todos los niños y niñas adquieran una buena competencia lectora, una pregunta científica sería, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo podemos lograr ese objetivo? The soul, the guts, the spine, the middle is where everything comes from. The middle as being the center, where all the ideas originate, where people come together and then spread out from the middle. When we asked educators in Ontario what they meant by leadership from the middle, one group sawed off birch bark branches, and then you could see all the rings on the branches. And they wrote inside them things like, the middle is growth, the middle leadership begins at the center and it grows out like rings on a tree. Responsables del futur, perquè l'escola és horitzó. En aquest món de desastres, en aquest món que semblaria tan fosc en aquests moments, nosaltres, els docents, vosaltres, no? Però tots els que estem en el món de l'educació estem tocant d'alguna manera el que és el futur. Estem tocant i tenim una responsabilitat enorme a preservar la dignitat de cada alumne. Com respondre a la diversitat creixent de les nostres aules? Com sostenir comunitats educatives en un clima de polarització social? En aquest escenari és fàcil caure en la tentació de buscar solucions tècniques, és fàcil. Gestió eficient, protocols, indicadors mesurables, però jo vull convidar-vos a mirar més enllà de tot això. Vull proposar que la transformació de les nostres escoles necessiten començar per una transformació profunda.